Akatare ka Bugungiro kariyo mugombora ya Nyamweru mu district ya Rwanda kandi kakora buri izoba kandi aho izoba rya Sunday nikareta abantu bingi kurga Kabare, Rukiga, Ankore n'ahandi kurgo mu nsharo za Rwanda. Konka akatara katkine ka Buyonjo ekiri kutamagaraga abantu aba aharuteziro kwatendwara zo burofa. Abo bantu tibine toilet tibinaho kushesha ngena abo bantu ebintu bikwatkinye n'iryo Buyonjo kirengine. Nashwa nkebuza hari government yitu twahise mirundi eshatu era turaganisa barija okuruga higomborora baratebenganiza umwanya uko kutotoireti za public konka abo bantu barabura tituramanye eshonge babuzaga ohireho nkuyanja abarukwijo mu kataraka n'abarukutura hihe nako nibeje mbishake betorire kandi abarukwijo mu kataraka nabakirwe kinuko. Ubire burwo bwebembezi ubwo kwirukangira abantu kuba baturundiye public toilet bagitiri mu mwanya abantu batandishe kujaca batandishe gushemererwa konka cyo kutangaza ko umuntu uramubona umwe n'umwe urinkenye mu umwe kushesha no bijaci ashwe ko kushesha ushange yasiga mwe natyacha teganisa munonga hati kubatire mu control yo kugira ngo batashuba ahantu hata bino kubari kwebasa bija bakoro bugeti bawuse rero hati yitwa babire batakakozire bugeti hati nabwo cikora kageti keciti hati bakaca bakimara kukacwa hati bayikane ngufuru yotira hakamena nayo bagicu kandi kibarema ushanga bagizira ki beyambire nyuma ye kamena. Umugambirizwe gombora ya Nyamweru Madison Mugisha na Jangu district kahereza Bugungiro Health Center ya kabiri taka ngubombeke ka Buyonjo ezirakoresebwe n'abakatare konkana hati tine cyakozwe kwicizana nabirwari batumanya kutabura twin konko kombe kara twin kikababerekeza kiramanyisa bakigendere kugira ngo bagume batunge sente zirakora imirimo y'ibabona kandi obwe abantu bari kwejunira aho babona konko kundagezeho twaza kusitama mu kanso uri kusitama umukono go kubanza ngambagaje kamina yomwe kuba akatare ka Bugungiro parish niko karatayiza Nyamweru sub county karabugame sente nyinji konka twasitama mu kanso uri kwereza umukono nagamba toire barajinotinga bagite mu budget yashora ntarebe kaminerimo datawe fukuru urizoba ndagure fukuru ahashonga y'abakatare utagira kamina. Twakiriro muhezi wa mukuru w'entebe ya katano habwa Rwanda district prosa kamporo rake safari kandi najango kombe kakabiyonjo omwanya ogu kutira mu mbarira yo mwakogu nuko kushaba batura n'abashubuzi okwatereraho. Turamanya ngo hari Bugungiro baragiragaho akatare ka weekly market kara operating on Sundays kandi turi aware that they don't have a public toilet ngano bagumisirize next financial year turaza kustebolinga kugira ngo ze mu budget batunge a toilet. Gasha kwa Nelson Ahimswe.